ibyo kuvuga ahubwo ngo yararangiye ibyayo donc bayibona nkaho ikiriho meme na neva bakamubona ariho ariko mu isi y'umwuka yarangiye kera ibintu byararangiye uwiteka yarabirangije nje ndayibona nkaho itariho n'abayigize ndababara nkaho batariho rero abantu babara ngo urumva ngo hasigaye ukwezi ni kunini ku Mana Imana ni ijambo rimwe gusa rikora mu masegonda ubwo yavuga ngo inine we harakombombowe ni ibintu bidatwara iminota amazi aza mu gihe cyane wakarimbura ni ibintu bitwara amasegonda nta kuvuga ngo ni minota ngo ni umunsi ngo ni iminsi ngo ni ukwezi ngo ni amezi ngo ni umwaka no abantu nibitegure ko ingogo yari bari ku bitugu ibavuyeho kubera yuko sendede yararangiye n'abayiyoboye byararangiye gahunda Imana yarayirangije hasigaye ko abantu babibona reka bibe develope muri uku kwezi kwa karindwi abantu babona igitangaza cy'Imana ubundi bazavuge ngo tubonye umugabo uri mu Imana ariko kuvuga nkaho ukora mu biro by'Imana yego nkorayo narabivuze nkora mu biro kwa Gitare nkora mu rwego rwo hejuru urwego ruri hejuru y'izindi nzego ya yego jewe nkora mu bwami bw'Imana kandi mu rwego rwo hejuru hanyuma muri urwo rwego umenya ibitekerezo by'Imana cyangwa umenya iby'Imana igiye gukora yamvugana nayo jewe numva ijwi ry'Imana Andregite yego numva ijwi ry'Imana Andregite hanyuma jewe mvugana n'Imana urahamya ko ari Imana yakubwiye yuko kurangira kwa CNDD FDD originali ababizi hari abantu ntabwo Imana ari nje uyifite njenyene nta nubwo ari nje mukozi w'Imana njenyene isi yose irimwe abakozi Imana yaratoranyije ibyo mvuga hari abantu babifite babiryamanye no mu agenda babifite muri bo bibarimwo abatabyumva nabishwe no kutabimenya kuba batabizi bishwe no kandi hari n'abatinyutse baraza barabivuga n'ubu hari ibyo mfite baranabimpa ndanabifite ariko ntabwo biba byemerewe ko tunabitangaza kubera umutekano w'umuntu ariko ndababwira ngo ijuru ryakoze ibikomeye abantu nibategereze igitangaza cy'Imana ijuru ryaranzuye ijuru ryaramaze kubitegura ibintu byararangiye mu kirundi baravuga ngo byaraheze ntabwo senderi nyenyi bara nk'iyihari ntabwo n'abayiyoboye mbabara nk'abahari Imana yararangije gahunda Imana yarabirangije byararangiye nta senderi kiriho nta n'ubuyobozi bwayo buriho hari abantu bavuze bati iyo uvuga ngo Imana yarabirangije ati turishima kuko n'ubundi Imana yarabirangije yabahaye ingoma y'ibihe byose bajya babivuga muri commentaire erega kuvuga biroroshye imvugo n'ingiro biratandukanye umuntu aremerewe kuvuga ibyo ashaka none ko yahawe akanwa kavuga nta n'umuntu yabuza abavuga nanjye nta n'uwambuza kuvuga ahubwo ibyo tuvuga hari aho bigiye kugaragarira ubu bugome cyangwa se ibi bintu biri gukorwa byo kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba bakifatanya n'imwe n'umutwe wa FDLR ndetse bakawucumbikira mu ishyamba ntuza FNL mu ishyamba rya Kibira na makuru yavuzwe cyane mu minsi yashize FDLR ntabwo ari FNL hari FNL nayo irahari FNL nayo irahari ariko hakaba na FDLR iri muri Kongo hanyuma uyu mutwe uri hano mu ishyamba rya Kibira nabake njyewe ntabwo njya nkunda kujya ku bintu Imana itambwiye amakuru y'abantu sinyitaho nita ku cy'Imana mbwiye ejo bundi yakoze urugendo ajya Kinshasa yicarana na Kisekedi amakuru avuga ko bitigeze bimenyekana ibyo bavuze ariko nanone bimwe mu bitangazamakuru harimo n'ikinyamakuru cyitwa igihe.com biravuga biti harageze kugira ngo ibiganiro bagiranye bigiye kujya hagaragara iyo nkuru nindi kuyisoma mu kanya hamwe haza gusohoka amakuru ahamya ko yakomeje amasezerano yo gukomeza kubana nawe mu y'intambara kandi waravuze ko uri kumuburira waza kubyifata muti icyo nemeza ni kimwe nuko agiye kuba nka Ahabu urabyumva neza uru rugamba ari gupanga nuko agiye kururwamo uranyuma neza ndakubwiza ukuri barishe n'ubu bagikomeje mu ibanga rikomeye bica abantu benshi sendedi rica witonde bakomeje kwica abantu no kumena amaraso mu ibanga rikomeye abantu baricwa
biteye ubwoba, biteye agahinda, biteye n'isoni. Ibi bintu byababaje Imana. Imana ibarakariye uburakari bubi, ibafitiye umujinya uteye ubwoba. Iyo yaba winjira ngo umenere mu isi y'umwuka ubashe kubibona. Mba mbifite ijambo rya nyuma, utuma umuntu apfa cyangwa abaho. Uri Imana ikenesha igakenura, Imana ishira ikuzimu igakuraho. Imana ifite ijambo rya nyuma. Ni wubahwe, uri umwami w'abami. Nta muntu n'uyu n'umwe mu isi uhwanye nawe. Niyo mpamvu tukubashe, tuguhaye agaciro. Nudushoboze n'ubane natwe muri iki kiganiro. Uduhana umugisha n'abadukunda bose cyangwa se badukurikiye muri iki kiganiro. Kandi umwe wese ukemura ibibazo arimwo. Abantu bugarijwe n'ibibazo hirya no hino kandi bigiye bitandukanye. Ntabwo umuntu wese ahuje ibibazo na mugenzi we, ariko buri kibazo cyose, buri muntu wese ufite ikibazo, mwana ugende umusange, ugikemure, ukora imirimo n'ibitangaza, abantu babona Imana mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye kandi rirerire. Bishop, ubu tuvugana iminsi bari kuyibarira ku ntoki. Yego. Uko umunsi ugenda ukite, uyu munsi ni tariki zingahe? Imwe. Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Yego. Bishop we. Gakubayeho. Ukwezi kumwe. Yesu ubundi Imana yakora igitangaza mu minsi ngahe? N'umunsi umwe yakora igitangaza. Nje abantu bari kumpamagara. N'amasaha. Bari kumbwira ataragaragaye. Nta kibazo. Nejo bundi bavuga ko ngaragaye ku munota wa nyuma, isaha irangiza umunsi. Igitangaza kiraba, ibyo natangaje biraba birakurikira. No mu mpera z'ukwa gatandatu navuze ko ikindi kije mu Gatumba harashe. Yego. Abapinga rero simbizi byo. None ko dufite iminsi 30 imbere yacu. Iyo ni myinshi imbere y'Imana. Muri iyi minsi 30 abantu bitegeka ibyo wahanuye bizasohora byanze bikunda. Originali abantu bategereze Imana. Yes, abantu bategereze Imana. Ngaho babwire ibimenyetso bizabibanziriza. Ibimenyetso bizabibanziriza. Icambere nuko habayeho gutungurwa n'iminsi ikomeye. No kuvuga yuko Imana yanjye, Imana yampamagaye ntabwo yitabaza oni. Si Imana itinya, si Imana igira ubwoba, si Imana yanurwa imvura iguye ngo ihunge. Ni umugabo ukomeye. Ni Imana ishobora byose. Ubundi Dawidi yica Goliyati byafashe umwanya ungana gute? Ni segonda. Yego. Kuko yakoresheje topito amutera ibuye. Byabaye mu masegonda. Kandi ngira ngo abadukurikiye barabizi, Imana itandukanye n'abantu. Niba hari ibyo abana b'abantu bashoboye, Imana yo ishoboye do plus, ishoboye byikubye. No kuvuga ngo Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana niyo yaremye ibyo tubonesha amaso byose, niyo yaremye abantu, niyo yaremye imisozi n'ibibaya, niyo yaremye ibiti, niyo yaremye ibikoko, ibiguruka hejuru mu kirere n'ibikururuka hasi, niyo yabiremye byose. So Imana rero yitwa ishobora byose. Niyo mpamvu atakintu na kimwe gishobora kuyinanira. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ijambo ryonyene rimwe ryayo ririhagije gukora ibintu byose. Yego. Yes. Rimwe gusa igahita ikora. Yego. Ngira ngo abadukurikiye barabizi, mpanura amazi ku wa gatanu agatera ku cyumweru byafashe iminsi 3. Hariho abantu bavuze bati Bishop yavuze ko ayo mezi muri uko kwezi hazapfa Sebarundi. Abandi bakavuga bati yavuze ko hazaba ibintu bitameze neza. Abandi bati yavuze ko CNDD-FDD ari bwizarangira. Ubundi kutigeze utomora ngo uvuge ikintu kigomba kuba muri ayo mezi. Abantu bakaba babivugaho ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndagusaba kugira ngo bahukuri, kugira ngo bamenye ibintu byose uko bizaba bimeze, abirirwa babivuga uko bitari bose basobanukirwe. Uhereye none uyu munsi nibasobanukirwe. CNDD-FDD iyobowe na Evariste Ndayishimiye. Yego. Batazira never. Ubundi abantu bategereje kurangira kwayo. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ahubwo ngo yararangiye. Ibyayo donc bayibona nkaho ikiriho, meme na neva bakamubona ariho. Ariko mu isi y'umwuka yarangiye kera. Ibintu byararangiye, Uwiteka yarabirangije. Nje ndayibara nkaho itariho, n'abayigize ndababara nkaho batariho. Rero abantu babara ngo urumva ngo hasigaye ukwezi
ukwezi ni kunini ku mana. Imana ni ijambo rimwe gusa rikora mu masegonda. Ubwo yavuga ngo inine we harakomvombowe, ni ibintu bidatwara iminota. Amazi aza mu gihe cya Nowa akarimbura, ni ibintu bitwara amasegonda. Nta kuvuga ngo ni iminota, ngo ni umunsi, ngo ni iminsi, ngo ni ukwezi, ngo ni amezi, ngo ni umwaka. No, abantu nibitegure ko ingogo yari bari ku bitugu ibavuyeho, kubera yuko sendede yararangiye n'abayiyoboye byararangiye. Gahunda Imana yarayirangije, hasigaye ko abantu babibona. Reka bibe develope muri uku kwezi kwa karindwi, abantu babona igitangaza cy'Imana, ubundi bazavuge ngo tubonye umugabo uri mu Imana. Ariko kuvuga nkaho ukora mu biro by'Imana. Yego, nkorayo, narabivuze. Nkora mu biro kwa Gitare, nkora mu rwego rwo hejuru, urwego ruri hejuru y'izindi nzego. Yego, njyewe nkora mu bwami bw'Imana kandi mu rwego rwo hejuru. Hanyuma muri urwo rwego umenya ibitekerezo by'Imana cyangwa umenya iby'Imana igiye gukora? Mvugana nayo, njyewe numva ijwi ry'Imana Andregite. Yego, numva ijwi ry'Imana Andregite. Hanyuma njyewe mvugana n'Imana. Urahamya ko ari Imana yakubwiye yuko kurangira kwa CNDD-FDD originali ababizi? Hari abantu ntabwo Imana ari njye uyifite njyenyene, nta nubwo ari njye mukozi w'Imana njyenyene. Isi yose irimwe abakozi Imana yaratoranyije. Ibyo mvuga hari abantu babifite, babiryamanye no mu agenda babifite, muri bo bibarimwo. Abatabyumva nabishwe no kutabimenya, kuba batabizi bishwe no kutabimenya. Kandi hari n'abatinyutse baraza barabivuga. N'ubu hari ibyo mfite, baranabimpa ndanabifite, ariko ntabwo biba byemerewe ko tunabitangaza kubera umutekano w'umuntu. Ariko ndababwira ngo ijuru ryakoze ibikomeye, abantu nibategereze igitangaza cy'Imana. Ijuru ryaranzuye, ijuru ryaramaze kubitegura, ibintu byararangiye. Mu Kirundi baravuga ngo byaraheze. Ntabwo senderi nyenye ibara nk'iyihari, ntabwo n'abayiyoboye mbabara nk'abahari. Imana yararangije gahunda. Imana yarabirangije, byararangiye. Nta senderi ikiriho, nta n'ubuyobozi bwayo buriho. Hari abantu bavuze bati iyo uvuga ngo Imana yarabirangije, ati turishima kuko n'ubundi Imana yarabirangije, yabahaye ingoma y'ibihe byose. Y'ibihe byose? Bajya babivuga muri commentaire. Erega kuvuga biroroshye, imvugo n'ingiro biratandukanye. Umuntu aremerewe kuvuga ibyo ashaka, none ko yahawe akanwa kavuga. Nta n'umuntu yabuza abavuga, nanjye nta n'uwambuza kuvuga. Ahubwo ibyo tuvuga hari aho bigiye kugaragarira. Ubu bugome cyangwa se ibi bintu biri gukorwa byo kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba, bakifatanya n'imwe n'umutwe wa FDLR, ndetse bakawucumbikira mu ishyamba ntuza FNL mu ishyamba rya Kibira, ni amakuru yavuzwe cyane mu minsi yashize. FDLR ntabwo ari FNL. hari FNL nayo irahari. FNL nayo irahari. Ariko hakaba na FDLR iri muri Kongo. Hanyuma uyu mutwe uri hano mu ishyamba rya Kibira ni abaki? Njyewe ntabwo njya nkunda kujya ku bintu Imana itambwiye. Amakuru y'abantu sinyitaho, nita ku cy'Imana imbwiye. Ejo bundi yakoze urugendo ajya Kinshasa, yicarana na Tshisekedi. Amakuru avuga ko bitigeze bimenyekana ibyo bavuze. Ariko nanone bimwe mu bitangazamakuru harimo n'ikinyamakuru cyitwa igihe.com biravuga biti harageze kugira ngo ibiganiro bagiranye bigiye kujya ahagaragara. Iyo nkuru nari ndi kuyisoma mu kanya. Hamwe haza gusohoka amakuru ahamya ko yakomeje amasezerano yo gukomeza kubana nawe mu y'intambara, kandi waravuze ko uri kumuburira. Waza kubyifata mute? Icyo nemeza ni kimwe, nuko agiye kuba nka Ahabu. Urabyumva neza? Uru rugamba ari gupanga nuko agiye kururwamo. Uranyuma neza? Ndakubwiza ukuri, barishe n'ubu bagikomeje mu ibanga rikomeye. Bica abantu benshi. Senderi rica, witonde. Bakomeje kwica abantu no kumena amaraso mu ibanga rikomeye. Abantu baricwa biteye ubwoba, biteye agahinda, biteye n'isoni. Ibi bintu byababaje Imana. Imana ibarakariye uburakari bubi, ibafitiye umujinya uteye ubwoba. Iyo aba winjira ngo umenere
mu isi y'umwuka ubashe kubibona mba mbivuga ukabyumva buriya baravuga ngo inda wayibwira uwayibyaye ijoro ribara uwarirayeho iyo yaba wabasha kureba ibyo ndeba ukinjira mu mwuka ukarenganya amaso hirya ngo ubone ahaye amaso atabasha kugera ubone ibintu bikorerwa mu mabanga yabo ni ibintu biteye isoni nawe ubwawe byakurenga so ndahamya neza yuko iyo ari gutegura niwe ugiye kurangiza kubera ko intambara ari gutegura niwe ubwe igiye kurangiza abantu baraza kubibonesha amaso kubera ko Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura icyo umuntu akora nicyo ahemberwa icyo inkoni ikora nicyo kiyikora wabyumvise uwica nawe azicwa icyo yicisha nicyo kizamwica rero nibategereze abantu bazemera yuko turi abantu badasanzwe mu isi y'umwuka yes uravuga uti byanze bikunze ukwezi kwa karindwi kurasiga gusobanuye ibihe twagutangiye niko kwezi turimwo nanjye ndi hano yego nta rupfu ntegereje yego uranyuma neza n'abantu bose bibwira yuko Bishop Abel